Fini me va mama maunya klo le Venigba television. Alo Venigba TV, Venigba nu pomo. Maunya ike mama kloa. Ipe tanyanya nyaglodila alakpato. Yevo be false prophets. Ogama dak bono onyala enye to. Zam me ma cho nyala na du koto nu pomo eji. Le Yesu fan koma. Amen. No ba lakpanya glodila ode. Onya makao. Nebe mi kle Bibla. Efes do pak mala etane pipu were ka ebe yanto yamarobo wanye pastor apostolo Danto nya apostolo evele anya pastor atoli anya nyagbrodilo nele anya evangelist maunya kakadogbe dio atoli anya teacher onu fiela o kataba wanaba maufa dola na kakata nyagbrodila ele maun togbo chobe nyagbrodilo na no anyi vo nukate Bibla alo miagano alakpato oglom alabamodo lela o twebe ko nyebe nyaglodila ehie kwa modesia de yo ato nyaglodila no nyaglola mo foto mo avivi no abao akogalo sia o dina be yo awe kakenu kama uglocho nyaglodila lakpato ohun na mikle Yeremia fagbala tawene pupu wena lebe Yehowa glom nambana alakma nyaglom nyaglodila wole di le nyankome nyama do o nyama desena o eye nyama fonu kliwo o alakpa ntega ala afakaka tro subo bla wo fa ji wo fa amebeble glom wole nami ma won to nu me ma le gbogbo mere amado le ke obo yo le nya glom di na alakpada mo le ye ma do aba ye ma do ye ma gbonya de kan no won to fa jiman yo susu imagination ye ko glom mo le nemi ye ko to mo le nemi makpode ye kobe ado ya mavu ya blochi makpode kobe ejivia ma tokpare ma makpode makobe kpoga awu adro ma fofomo odo to labaji ma gakpogo nya glodi la ike nya alapatola du blame bibe gbogbombe nya ma desena wo o eye nya ma funu kliwo o alakpa mutega oglobe yo ponu kie yo po ke klikeme Bibla ba alakpa mutega ye glomo le na mi di tell you untruthful o ba fakaka tro subo ye mak glomo le no vinye todola adibi ya bienbe kenya glodi lo mo le o le on to biero ko obere anyama gloma mamale nede nyatepa ya unto mabioa abia onyare asese pa fi na po amade ike naval wa po e wa dress nwi wa grobe nya jeto kedo ko agbe na be nwi ade la moji gbona ne ta na wale na nwi na ba nyama ba malamu kake gere la onya la pe ma won totonto ye wo egbonya na nya gbodi la Jeremia be na gbona duko demi la klalwa be mi asema wo fanyawo na mi azoregia demi la klalwa be ma wo fanya na funu na mi a demi le klalwa be mauna de nu gomene mia nu ka glonye plomile nu ka glon Bibla le nemi klemati o fagbala tawi aton bukui
adraba alakpatɔwo Yesaya gblɔe ɖi nyuie le mia ŋuti bena dukɔ sia le buyem kple nuyiwo gake woƒe dzi te ɖa xa tso gbɔnye eye dzodzrowo le subɔyem hele nufiafia siwo nye amewo ƒe sededewo la fiam. Nyagblɔɖilawo ɖe le amewo ƒe sedede ko fiam le nuya na amewo gblɔ nuya amewo di be no ye ko fiam le gake ke nye nyanyuie tɔtɔntɔa womele fiam o. Hadzidzi aɖe gblɔ be nyanyuie gawo le ɖiɖi le anyigba kple atsiaƒu dzi wɔwɔ vivi ƒe yayranya wotsɔ vɛ na wo kple wo awo lɔ xixame tsɔƒete nuvi na mi ame si ke xɔ dzi se la akpɔgbe mavɔ le gbɔ nyanyuƒe gaƒoƒo aleke wo le didi xɔxɔƒe gafifi sɔyayra nyave nɔvinyo mina xɔxɔ ƒe gavivi me yi ke nye Mawu ƒe nya la nava na mi to yi ƒe nya me nɔvinyo nyagblɔɖi ma ne keto be no gblẽ ne ɖe nu ka di be no gblẽ ne yo ele dzɔdzɔm gbe be ame ɖo no yi sɔleme sɔfo me gblɔ be yekpɔ ba ale le yi ƒe dzi me dzie mo awo Biblia be nu sia nu nu ava yi Mawu ƒe nya mele yi do nuwo ke la yi lo agbeme nuwo ke wa yi gake Mawu nya mele yi go nu ka gblɔ mele ne wole ŋdɔkutsu yɔ nu ka gblɔ me ne wole trɔ yɔ ni gblɔ mele ne wo nye be kpɔ nyui la le akpanyagblɔɖilawo ŋuti wole nu vovovowo dzram ne mi yes mɔfiafia le ne ge le Biblia me eyi ke amewo yi ɖe atitsoƒe woƒe fie dze toma nyagblɔɖila Elijah na wotsɔ ative efie gakpowo ho eyi ke nyɔnuwo fɔ fufuwo gegema eye tsi numo le ta wokɔ dze ɖe ʋegbame kɔ ɖe tsia me etsi trɔ nyagblɔɖilawo le gake bia ɖokuiwo be kema wɔm wole gbe yi ke woayɔ gbɔgbɔ woato ame aɖe me enu ka mo la dzakpa ame ɖewo dzakpa koliko ƒom wole nɔvinye toɖola Biblia ba nya alakpanyagblɔɖi gblɔm le yewo ŋkɔ me alakpanyagblɔɖi gblɔm le yi ƒe ŋkɔ me nenye be nata se ɖokuiwo gɔme eye na ge ɖe Biblia me eye teƒe yi ke ne le subɔsubɔm le na subɔ Mawua medi maka ɖe dzi na be wo fukpekpe mazu dzodzro medi maka ɖe dzi na be wo fukpekpe mayi koa o medi maka ɖe dzi na be eme anyo na o megaɖo ŋu ɖe ame aɖeke ƒe nya yi ke wòagblɔ na wo nu yi ke ne bu be yeata wɔe ne ɖokuia wo hã wɔe ne ɖokui o eme anyo na o nɔnɔme ma yi ke me ne la trɔ nɔnɔme ma me ne le azagbenɔnɔ nyuitɔ eye nye nyagblɔɖila nyuitɔ nyagblɔɖi aɖeke mewu Mawu ƒe nya o ne be makpɔ nye Mawu nya mamlɛtɔ le Joshua ƒe agbalẽ me Joshua ƒe agbalẽ excuse me Joshua ƒe agbalẽ etagba kpukpui woame 9 ele nya aɖe gblɔ Joshua chapter number 1 I'm reading verse 8 it says something ele gbɔgblɔ le gi be Joshua tagba kpukpui 8 magaɖe nu le segbalẽ sia ŋu o eye nàbu eŋu zã kple keli ne nàlé nu siwo katã woŋlɔ ɖe eme la me ɖe asi eye nàwɔ wo dzi elabena eya ko hafi dzɔgbenyui anɔ mɔ dzi na wo eye nu sia nu adze dzi na wo menye ɖe mede se na wo be lé dzi ɖe ƒo eye nàsẽ ŋu ŋɔ megadzi wo o eye dzidzi megafo oa elabena Yehowa wo Mawu la li kpli wo le afi sia yi ame megaɖe nu le Biblia la nu o xlẽ nabuti zã kple keli ye ko ame anyo na wo ye nu adze dzi na wo
yenu sianu ike yedu wa family agbeme kanya glodi favala eyenye bibla la ni bana nono mademe ala bana cho nono mi asokpe bibla la be asokple ya hafi me na nyono novi todola le Kristo me pamekela nyagbesem le kwefa credit fa le nu pomo eji me nyanyue be mauma ike subonye klo mi le pameka me po Jesi Kristo okra harekola ipon ti kokwe ne didi now makpoba anyo kakanu yikpoma mi la hafi gbogbon ni biero ku yo be enu made yelema yakpoma adesro anyo kakala zieji amana do me ka ado kokoto ya lopeto yakpoma apoga awi ma dia dowo ake naga mo ala ye naga na kpoga gana na me poga mo kene bo nto wodo ama wa yira da jino mauna vanu mauna potao ba ala panya glodi la de se de ka va o mojia ma dogbera mauna deda kama una choi panya la to vani ba television mo eji baneba so fa gbeko fa gbua na trora nyalangu nyalaya o ablode vi nyalaya anabe na yinango ne bebe ya yo so fa gbeko a you 055 71 83 497 055 71 83 497 allo Frank Dilabonu mi spell it DILEABORNU Frank anglele yevu gbama kwa akposo fa gbeko le ife Facebook page ife mo na sugbon no na jonguti o na glodi dale kama ganya enlevi no ano wanya jata no enlevi ma ba flu trasi na odo e dogbera la Bibla nenye ba wena na mala ofo ti kokwe achako ifo bana subo no bia ya ira now for your manager e kana kpoji no atoya akpo adelia akpo adrelia akpo enyilia akpo asiekelia akpo wolia akpo wedekelia e akpo wevelia e yehowa akpo adeka na nyigba e kanya pe akpeve blave vo atoma ifo na subo na mikata amen.